tok tok tak tok dong tok tok tak tok dong tok tok tak tok dong tok tok tak tok dong. Ini siki mah Pak, kita maning kampung kita merhabananane tak genti lagune. Marhaban ya marhaban, marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya nurul aini, aduh marhaban. Ini ya Rabbal, orang nerangak Ramadan kelawan terawih. Pokoknya tengah subuh iki mah. Los balik ke kitab kompleng pening gini wis. Dadarani ki Ustaz geblek. Los. Njo kalem pangapura bu kita neneng ibu pungpung lebaran bu. Cara kita masjid jokani pungpung man. Bu ibu nyok ikhlas lan ridhone bu. Ibu pun bangdane harus sehat, bengkak, susunya ngelewer. Bekas kita tak kenyot-kenyot kelawan kita jok ikhlas lan ridhone ya bu. Cara ibu nih punang iki mau susu ngelewer dudu bekas hira. Bekas apa? Bapak nira. Cara anaknya hari konon bapak nih milu nara milu nusut apa? Bapak nira ya nusu ya narik no. Ngomonyet sampai bapak nira. Sampai kemplain ibu gini. Jadi berarti bapak kunjuk kali pangapura nih ibu iya. Channel namanya Muhammad Hanif Ardani yang bekerja sama dengan putra putri entertainer di kampung Mesir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Al-Qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahbub nabiyaka sum'atim kudrahu wa bakhul bidinika ma yura bika ma'samu. Wa qala aidan al-hadis al-ilmu nurun muktabasun wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Pertama-tama sing utama para alimil ulama, para kiai, sesepuh tokoh masyarakat, pemuka agama, wabil khusus anda kami, dulur kami, al ustad maskan sing kula hormati lan kula mulyakaken, al ustad Rauf sing kula hormati lan kula mulyakaken, ustad-ustad sanesi
kiai-kiai sanesi alladzi lam yudhkar ismuhum sing boten bangkit kula sebut, fa insyaallah mudah-mudahan boten ngurangi rasa takdim dan hormat kula maling beliau tentune hadir pada si pengpuniki atas nama para kiai dan para ustad. Inilah sebutan-sebutan takrim dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ustad itu adalah guru, syekh adalah guru wong tua ataupun kiai. Disebut kiai dan ustad di dalam kesehariannya tentunya lebih cenderung urusan akhirat ketimbang duniawi, lebih cenderung mendidik dan mengajarkan kita ke jalan Allah. Ustadz dan kiai semacam ini kita patut didoakan bersama, mudah-mudahan selalu didawakaken umur, amin, dikatahaken rizkine, diadoaken belaine, ditambahaken rabine, ya rabbal wong wadon semelotot baik ya sengangkat terima. Wabil khusus al-mukarram sebagai pendidik pengajar Madarijil Ulum Bapak Ustadz Ruhi sing saiki lagi ngedidik dan mengajar dengan anaki para dulur sedanten iki patut kita doakan, amin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disungi kesabaran dan ketabahan untuk mendidik dan mengajar kening anak-anak kita sedanten, amin ya rabbal alamin. Bukan ketinggalan pula aparat pemerintah. Pemerintah di dalam kitab disebut dilullah, pepayung Allah di permukaan bumi. Wabil khusus Bapak Lurah Nuriman yang alhamdulillah hadir pada si pengpuniki sing kula hormati lan kula mulyakaken berserta staf Bapak RT, RK, RW, kepala remaja dan kepala pemuda Karang Taruna, Risma dan Risla, remaja masjid, remaja Langgar sing kula hormati lan kula mulyakaken, dewan guru, para guru-guru SD, guru impres, guru alif-alifan, guru pence, guru togel, sing kula hormati lan kula mulyakaken, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah sing insyaallah sedanten masyarakat kampung Bedeng mudah-mudahan selalu didawakaken umur, amin. Uang-uang wis pada mati kabeh, wong kene murah mati-mati. Dia kiok pakai bebek kuste. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi lam yazal yun'imuhum wa yurbiyahum. Allah terus dan menerus memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Di antara nikmat adalah nikmat Islam dan iman, nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga dalam kesehatan kita alhamdulillah bangkit kumpul bermuajah dan bertatap muka silaturahmi dalam rangka acara ikhtifalan Isra Mi'raj bulan suci Ramadan telu Jabra Raja Beroah Ramadan yang insya Allah iki peringatan merupakan peringatan sangat mulia. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bangkit kumpul bermuajah dalam rangka adalah Isra dan Mi'raj, rohan dan menjelang bulan suci Ramadan.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada baginda kita penghulu alam Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, tabi'in, mujtahidin, para alim ulama, para santri, termasuk kita sedanten sing istiqamah dalam menjalani syariat, insyaallah untuk syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, iki acara ini telu bu ya. Sing pertama kini Isra dan Mi'raj, setitik nerangaken Isra dan Roah dan puasa. Insyaallah setelu-telu niku mana peragat tekang subuh jam 4 balik-balik ora salat subuhan mending turu kabeh. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita diajaraken ning wong tua-tua kita bahwa apabila anak Isra dan Mi'raj nana bulan-bulan Rajab, wong tua-tua kita bisa mengajaraken ning kita bakal amanat aja ninggalaken Isra dan Mi'raj. Karena di Isra dan Mi'raj iki adalah perkara peristiwa Rasulullah sing sangat luar biasa, sing dihagumi oleh orang-orang yang beriman, diingkari bagi orang-orang sing ora iman. Iki Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman bengen Isra dan Mi'raj bagi wong Mancak dan sekitare, apabila Isra dan Mi'raj adalah cukup riungan, disebut adalah Rajab. Dudu Isra dan Mi'raj tapi Rajab. Rajab iku hurufe tetelu, re jim b, re jim b, jadi Rajab, ro jim b, berarti telu hurufe. Re iku artianani terjemahan kasar, re niku riungan, jime jabur, beni bubar. Riungan jabur bubar, amayasipun pragat iku arani Isra wong jaman bengen. Lalu dibacakan dardir ning toko masyarakat, selembar atau rong lambal ngarep barokah. Betul betul betul. Tetapi alhamdulillah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman adalah Isra dan Mi'raj meningkat. Bukan sekedar kita Isra Mi'raj dibacakan dardir oleh tokoh masyarakat, bahkan nyeluk kiai dari luar sampai nyeluk kiai sing Jakarta. Subhanallah, ini hebat sekali Pak, nyangkin meningkat Isra dan Mi'raj. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kita iki Isra dan Mi'raj niki adalah ciri dan bukti bahwa selalu kita mengingat dan mengingat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati, selalu mengingat dan mengingat, kon mengingat ning Rasul dan mengingat ning Rasul. Bahkan bukan sekedar ingat, hadis pun berbicara, wahbub nabiyaka, kondemen kita ning nabi, kita kondemen ning nabi. Wahbub nabiyaka,
kita kondemen ning nabi. Nabi kita siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demene kita ning Rasulillah iki bukan sekedar kauliyah ucapan, tetapi dengan amaliyah kita. Mana ciri dan bukti kita? Sebab artianane yang namanya cinta harus ana ciri dan ana bukti. Sebab alamun kita laka cirine, laka buktine adalah kosong, omong bohong, goroh cek Sunda nama, omong kosong, ngaku-ngaku cinta Rasul, tetapi kita ne laka buktine, manidda'a hubbar Rasul, sapa manusia ne sing demen ning Rasulillah, walam yattabi sunnati, orang mengikuti ajaran-ajaran kita, sunnahku lelakon, orang mengikuti ajaran Rasul, fawa kadzabun, omong bohong. Tetapi alhamdulillah si pengpuniki malam puniki orang mustahil kita pada kumpul cilik gede tuanom hadir ning riki adalah iki ciri dan bukti bahwa sing demen ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki ora setitik biaya sing dikeluarkan, iku hartane, harta bendane, tenagane lan awake kita hadir ning kene. Iki ciri wong kang demen ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demen ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketangi gigi gregeten kene wong mancak. Bu, ibu mau digetak-getak mau ngobrol dewek bae iki. Bu, iki wong demen ning Rasul iki sing ngarep iki lamun istilah emas 24 karat hargane mahal. Sining buri iku 20 karat, sing ning adoe 5 karat, sing ora hadir sekarat. Modar kono pisan. Tetapi tak pikir alhamdulillah sing hadir niki alhamdulillah wakeh ki wong bedeng ki. Tak hitung-hitung nanep 7.700 ning lamuk-lamuk. Alhamdulillah iki hadir iki. Iki ciri demen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki ciri jelas. Jadi kita wahbub nabiyaka summa adim kudrahu. Diagungaken pangkat Rasul. Summa adim kudrahu pun pangkat Rasulku diagungaken. Setengah saking mengagungaken pangkat Rasul, wong kita ngagungaken ing pangkat baik, Nabi Muhammad pun direndengaken kelawan Gusti Allah. Muhammad lan lafaz Allah didokon. Didokon ning deduhuran, didokon ning uman nama Muhammad, kesandingaken kelawan nama Allah. Iku salah satu menghormati ing dalam pangkat Rasul. Lalu dalam ucapan kita menyebut ning Rasulullah dengan kata-kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikut ciri pengagungaken ning Rasulullah. Lalu kita hadir ning riki karena memang bicara-bicara tentang Rasul, kita hadir ning riki berarti sama menghormat ning titel tingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian Nabi Adam alaihissalam ditutup yang disebut khatimil anbiya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Sayyidul Anbiya. Sebagian wong ora gelem bahkan ngemusyrikaken ngomong Sayyidul Anbiya, padahal sing ngenai titel Sayyidul Anbiya langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokaken dan dimi'rajaken, lalu digawe kalawan malaikat Jibril lan Mikail, lalu langsung ning kita ning aras, dan malaikat pun istirahat ning ruku, langsung mereka lan Rasulullah sujud ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Muhammad sal tu'to, jaluk ke sira, mintahe maneh, naon rek naon bae maneh, cek Allah Subhanahu wa taala. Anjuk apa sira Muhammad? Nabi Muhammad udah berbicara apa-apa. Kon ngejaluk apa bae tak naik kelawan kita. Nabi Muhammad udah ngejaluk menang bae. Sebab lamun memohon Nabi Muhammad adalah ngejaluk, berarti Nabi Muhammad yang menentukan. Bahkan Nabi Muhammad dikon ngejaluk iku orang-orang ngejaluk apa? Dongeng. Tuhan, katanya cepin wong kon sing lebih bagus si makhluk iku adalah kula, khairul makhluk adalah kula. Ternyata ning riki makhluk Allah. Nabi Adam kependak, Nabi Soleh kependak, seluruh para nabi-nabi pisanan ning langit. Iki makhluk. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah. Wong kon ngejaluk ditongeng. Nabi Muhammad ngomong dongeng, kon ngejaluk dongeng. Tuhan, Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Musa Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah. Iya Muhammad benar. Nabi Ibrahim sebagai Khalil, kekasih Allah. Nabi Musa kalimullah, bicara Allah terhadap Nabi Musa. Nabi Isa ruhullah, sebagai ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sirah Muhammad taknai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal maka kita wajar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka wong Yahudi ngomong Sayyidina iku wis musyrik. Ngomong Sayyidina iku apa? Ngomong Sayyidina ngabane apa? Dolalah. Coba bayangkan. Padahal Allah dewe sir Sayyidul Anbiya. Allah gawe dina Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Jumat Sayyidul Ayyam, bukan Sayyidul Bebek. Betul betul. Allah gawe bulan Muharram, Safar, Maulud, Muhabbatang Maulud, Jumatul Akhir, Rajab, Roah, puasa Sayyidul Syuhur. Bulan suci Ramadan Sayyidul Syuhur. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, dina Jumat Sayyidul Ayyam. Coba bayangkan Sayyid. Tapi wong Wahabi orang aweh kon ngomong Sayyiduna. Sayyiduna adalah mutlak ning Allah saja katane. Iku wong Wahabi pahami. Hadirin kang kula hormati lan kula mulyakaken. Wala taqulu ba'dukum ala ba'dli la taqulu, aja ngucap, aja ngundang ning Kanjeng Nabi Muhammad ka ba'dikum, kaya seperti kita sebatur. Wong ni Muhammad Muhammad dosa niku mang. Ning Quran awe wong Nabi Muhammad Muhammad komo Muhammad mebeleh. Iku orol kata mati ba'dikum ala ba'din. Muning Kanjeng Nabi nyeluk si Muhammad dosun. Allahumma Muhammad dosun iku dulur. Kudune kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini tentang Muhammad. Nabi Adam alaihissalam dikawinakan kalawan Siti Nabi Adam alaihissalam, dikawinakan Siti Hawa. Dikawinakan apa? Kon ngucapakan baca salawat pitulas balen sebagai kawin Nabi Adam terhadap Siti Hawa. Padahal Nabi Muhammad durung nenek. Kuntu baina yadillah qabla ayakhluqa Adam bi adfai amin. Sebelum Allah gawe Nabi Adam, Allah gawe nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacok 2000 tahun.
Nur Muhammad dikit sing didadekaken. Nur Nabi Muhammad sing didadekaken kelawan Allah kacok Nabi Adam 2000 tahun. Berarti sama dikit Nur Muhammad sing didadekaken. Lalu setelah Allah ngagawekaken Nabi Adam alaihissalam didokonlah nur Nabi Muhammad ning gigiri Nabi Adam kon pada sujud terhadap Adam. Ya malaikat usjudu li Adam, silakan sujud kepada Adam alaihissalam. Kon sujud ning Nabi Adam li apa? Bukan semata-mata ning Nabi Adam tetapi linurihi anak nur Nabi Muhammad. Jadi bukan saat kita sujud itu artinya sujud sholat, tapi sujud takrim, penghormatan. Dengan apa? Menundukkan kepala. Begitu saja ikut termasuk menghormat malaikat terhadap Adam. Apa? Linurihi karena nur Nabi Muhammad. Jadi kawin Nabi Adam terhadap Hawa dengan apa? Duduk kelawan pecis, duduk kelawan harta, duduk kelawan apa-apa, mobil, bukan, melainkan kawin Nabi Adam kelawan Siti Hawa dengan ucapan assalamu amparane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas kawin ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innama khuliqul anbiya min nuri, seluruh nur semua nur para nabi khuliqu didadekaken dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ke nur Nabi Nuh alaihissalam begitu ngundang nih kaum-kaum ekor pada mancing kapal. Mancing kapal siri kabeh. Udkhulu fis safinah, mancing saren kapal. Asup ka kapalnya. Terus jadi kapal narek berangkat ieu. Masuk wong wadon 40, wong wadlonang 40, sepasang berarti. Kaum ikun doang sing iman Nabi Nuh alaihissalam. Berangkatlah Nabi Nuh alaihissalam kena niki banjir tufan. Bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut hak Muhammad. Bihaqi nuri Muhammad sallimna wa sallim ma ma'ana, moga-moga Allah taala nyelamatakan kita dan berserta kita. Jalanlah Nabi Nuh alaihi salam binurihi dengan nur Nabi Muhammad. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dihantam, diobong, dibelum cek Sunda nama. Nabi Ibrahim diobong kelawan api. Iku gelati kayu ini 3 bulan. Bayangaken bae. Lamun gelati kayu ini sampai 3 bulan, iku ngumpulakan kayu sampai 3 bulan. Berarti masya Allah sekecamatan Manca. Gunung-gunung ditebangi kabeh guna ngobong Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim diobong kelawan Namrud. Bihaqin nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Ibrahim alhamdulillah selamat bihaqin nuri Nabi Muhammad. Jadi kita hadirin kang kula hormati, setiap waktu, setiap detik sedurunge salat kita ngborong salat pada ngucapaken ning Nabi Muhammad sholawatan. Masya Allah Akbar. Bahkan dunia ini walaula khalaqtul aflaq, jikalau laku sir Muhammad, apabila laku kita orang ngegawe kakan sir kita orang gawe wong manca, orang gawe langit lan bumi termasuk orang gawe wong manca. Berarti kita tidak dikatakan kelawan wong manca adalah kelawan sebab nana Rasulullah. Maka wajar dan pantas kita wajib harus hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sing endi Nabi Muhammad disrokakan minal Masjidil Haram. Jelas
Apa sih ngejalakan min kenapa ibtidaiyah cereneng amil anak-anak santri qauluhum min lil ibtidaiyah utawi min iku pangandikane iki musonib min iku adalah ibtida kawitan pertembean mulai jadi jelas Rasulullah berarti sini sing Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa qauluhu illa li intihail ghayah illa adalah intiha notok nih Masjidil Aqsa berarti sing Masjidil Haram wates Masjidil Aqsa iku notoki wates Masjidil Aqsa ora sampai meranening Amerika ora Masjidil Aqsa wates pundut sing rangaken apa amil maka wong santri penting kudu ngaji amil amil iki sing anggit sapa Kim Nawawi mendaya daerah wetan selian saking daerah Banten mengetan daerah Cirebon kula tahun 81 pernah ning daerah Cirebon lake ngaji amil Pak lake ajian amil selian dari Banten karena sing anggit amil adalah Ki Nawawi tenara Ki Nawawi bendaya arane Nawawi lamun jurumiyah Ki Nawawi tenara sehingga jurumiyah wong ngaji wong santri amil jurumiyah tasrifan dan lugot peragat lah ceritanya emang udah bisa ngaji lamun bener-bener ngajaji amil dan jurumiyah tasrifan dan lugot papat lamun bisa pengen bangkit maji kitab insya Allah bisa lamun anak jelinger telung tahun udah bangkit maci kita ponges kuping kita alamun anaknya jeringer asal apa amil jurumiyah tasrif dan lugot papat Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat dari kampung Jailani menuju ning Baghdad berarti ilmu apa pertama kali Nabi Ibrahim Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani ngagawa pecis kanyala patang dirham wis talon lah patang ewu lah lamun kene istilah patang ewu jere wong tuane naon iki sira berangkat ngaji ikilah bicise mana sira berangkat jok ampura ning ibune berangkat ibune pun nganter 40 tindak sebagai mengikuti apa sebagai doa mengiringi doa daripada anaknya kenapa bapaknya wis mati wong tua ibu iku masya Allah lamun wong tua wong wadon sing nganter ngaji insya Allah anaknya gatekan insya Allah dikabul kelawan Allah wong doa iku sing lebih makbul wong wadon ketimbang wong lanang betul betul sing diterima wong wadon ketimbang wong lanang apa sebenarnya rahasianya sehingga wong wadon ditampur dikabul hadirin jamaah rahimakumullah nah Abdul Qadir Jailani berangkat apning Baghdad apa kata orang tuane nong sira tak titip sira urip kudu jujur jujur pun artinya apa sifat sidik ikut jujur asidku munjin orang yang jujur insya Allah selamat berangkat Syekh Abdul Qadir digawani seren sira kudu jujur berangkat salaman kelawan ibune berangkat menyantri apning Baghdad tekening dalan ning mancak anu tukang kepruk apa artinya tukang kepruk torikut tukang begal stop mau kemana jujur ingat ibune Arab ngaji ning endi Baghdad apa ning selipine kon wong pengen mau ngaplung ngaji gua selipi gua beras sikim gua rangsel wong pondok gua orang kayak tantare bae gua rangsel sikim lalu orpecian mani celana dawahan mani kayak arep naik gunung bae begitu ning tekan dalan stop apa ning kono ning rangsel ikun apa ning kono selipine duit warah karena apa omong-omong tua kon jujur mereka duit nana pira nana 4.000 mana nih dinyakakan saking jujur kenapa mengingat wong tua kon jujur kita santri-santri mau jujur makanya ilmu ini kurang manfaat
Betul boten? Ora jujur. Ngaku nih selamatan jere kiai ini kadek mah bohong, ora selamatan ora apa. Biji sing ngono apa didol. Ayamnya kon gawa ayam, ngaku nih jere sikon kiai ini kon gawa ayam, mbel sing omah ngaku nih kiai ini kon gawa ayam. Ayam ora dinyakaken kiai itu dol. Iku akeh sing terjadi santri. Makanya apa maning orang ketemu ngaji, senajan ketemu ngaji kurang barokah karena apa? Ora jujur. Dinyakakan begitu dinyakakan yang wong tukang to aparane koti utarik wong terampas dedalan nyakakan berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani ning Baghdad akhirnya kelawan sebab karomati nangis subhanallah bocah cilik ikut jujur temen uripe sementara kita urip iki wis tuwa ora jujur masih mengkenen be kelakuanane ngegedor, ngegarong, memaling, memangani kita. Nangis. Wong sing ngegedorkan kah? Sing ngejaluk picisekan nangis ning kono tobat maring Allah Subhanahu wa taala. Orang ketemu ngaji barakahe wis subhanallah. Karomati sampin iki wong sing tukang rampok iki masyaallah iku kembali nih ke jalan Allah Subhanahu saking karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Kong santriku awas sing jujur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dulur kang kula hormati. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, iku Syekh Abdul Qadir iku membentuk nur Nabi Syekh Abdul Qadir kan digawe nur. Begitu nur ikun Syekh Abdul Kanjeng Nabi Muhammad munggah ning aras iku membentuk Syekh Abdul Qadir iku ruwe jismun latifah jere Nabi Muhammad niki sinten tuan iku putunire Abdul Qadir Jailani. Maka Abdul Qadir Jailani iku masih nur masih nana roh iku mendek ning Nabi Muhammad kon ngedek ning Nabi Muhammad diedek ning Nabi Muhammad iki gulune ning adu kanggo munggah ning aras. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani jere Nabi Muhammad engko sirekin putu Abdul Qadir Jailani seluruh dunia waliullah iku adalah di bawah telapak kaki nire derajati Nabi Muhammad sampai ngomong mengkono. Jadi seluruh Syekh Abdul Qadir Jailani ku seluruh waliullah ning permukaan bumi adalah ikut derajati setungkap na Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu. Kependak maning ning kono apa membentuk adalah jismun latif. Iki sinten tuan? Iku ulama besar siapa? Ghazali. Jadi wis ning kana ning aras Ghazali mengkut entas Syekh Abdul Qadir ning kono lahir seorang ulama besar ahli sufi jere Allah adalah Ghazali. Mengerti tak gini? Terus serius gila gigi terus tak terus kita mau pengen nih wong lanang megondok pe sing pengen kudu demen nih wong lanang kok senajan panglurah kasep kudu demen kita nih wong lanang kita mau demen nih wong wadon bogohna kana awewe bu terus ari jere ibu wis jere ibu terus makanya orang pengen dijawab wong lanang terus lemes gue terus iki kayak rabi kita mangkonanku terus bae kita nih wis lemes dheweke mah terus bae cewek bu nginum dikit bu awas bu anak-anak ibu bisa baca Quran
Bisira amil jurumiyah Madarijil Ulum iki sing berarti nuduhaken Madarijil Ulum iki adalah keluaran sing pelamunan berarti Madarijil Ulum iki jelas salafi ya. Arani salafi iku Bu salafi iku wong bengen jadi salaf-salaf pun wong bengen jadi salafi kun diartekakene aja ulama-ulama bengen. Ulama bengen iku ngajar anak santri orang bayaran ningen dibae lah kebayaran lah apa bebas lo suat anak-anak santri ku lah ke orang bayaran lah ke beda karaman sekolah di sekolah kan bayaran lamun nyantri di pondok pesantren lah kebayaran lan mancingnya kapan-kapan baik ke mancing oleh betul betul lah ke waktu ini kapan baik mancing boleh wong nakal wong gendeng wong nurut ake-ake sing santri ku wong nakal kinyakaken ning kiai ini kon ngurusin ning untung ibu-ibu nih pasrahaken ning kiai ini kiai mau pugel ora jaluk sebab apa ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun iki sing oleh hidayah sing Allah orang jaluk upah tetapi walaupun memang kiai orang jaluk upah kita pun bagus-bagus semono pun khairun nas man arifa nafsa bagus manusia pun tahu diri kita kan orang bangkit ngajaraken ning anak senajan bangkit gegati kita ku kongkon ning guru lah kita kudu ngerteni Bu walaupun orang gede njaluk bayaran ke kita kudu mengerti sebab ning hadis apa man arada ayyatakallama ma Allah man arada ayakuna ibnuhu aliman sapa-sapa manusia sing kepengen anak kita di kiai fal yura'il ghuraba kudu mikiraken ning sing nguruk gurobakun kiai ini wal fuqaha kiai gurobakun santri jere umpamane ibu ngedokon ning kiai sengit ning bocah santri wis mual bakal ketemu ngaji anake ora bakal jadi wong kene misalan sengit ning santri sengit ning gurune pondok kena ning endi bae ponges lamun dadi kiai ora bakal krungu ta Bu kodeng ente wong kene kedengkek kayane ya besok mau Pak Ustad gawe bene PK besok mesti gawe kesmas PK iki wong iki turui kupinge fal yura'il guraba ku apa bocah anak murid santri gerobak wal fuqaha kiai ini pikiri wayai ngetengok ning kono nomor dewek sing ngajar bocah masyaallah anu maning huruf hijaiyah Allahu akbar Bu nguruk ngaji kun subhanallah ya nang ngaji uangi jendel tuin jorangan pisan wis bocah nakal jendel tuin jorangan aduh ampun diwuruk kon ngaji qul a'udzu birabbin nasi Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi cere gurune malikin nasi ilahin nas nurut bagi wong sing nurut barang sing bocah sing ora ya dengkok ya jorangan ya nakal diuruk ya cendela uqsimu bihadal balad ayana la uqsimu bihadal balad boled jingabani ya Allah boled kaya nih bapak nih boled regeli darah nih gua di kaya nih barang ngobrol bocah kun payah subhanallah apa maning wong tua nguruk wong tua nguruk ngaji Al-Quran wong tua ini iku masya Allah
ilatis gati bu kudu huruf hijaiyah dikit kudu kawang coba ya di huruf iki sod jeribune sod ngod sod ngod sod ngod ngat ngot ngat ngot berbisa dot dot coba digendeng munine ngodot sod ngot dot dot munine ngodot wah ya wah mana ngaji amil jadi kita santri itu sebenarnya papat apa amil jurumiyah tasrifan dan lugat kau santri amil tasrifan lugat itu papat lalu lamun kita tasrif ikut tasrif segala-galanya itu ditas tasrif kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntuna kuntu kunna jere wong santri iku mau delak ke kiai ini mah kana engkau lah gadis India tak dundong tak tuh dundong tak tuh dundong tak tuh dundong akas bubar santri sing nakal kok mengkono lah ke kiai ini orang ngaji hore keplok kebiragen jadi tasrifan kudu bisa nana cemer lewat cemera cemera cemeru cemerat cemerata cemerna cemerta cemertuma cemertum cemerti cemertuma cemertuna cemertu cemerna kudu bisa nasrif sebab apa di dalam kitabku jelas satu langkah iku adalah tasrifan satu langkah lugot bae pire lagenuna lugot tasrif nasara manane nolong doroba manane mukul fatah iku arane lugot tasrif wong santri nana logat iku arane logat bina soheh nana bina iku bina apa misal wa'ada ya'idu wa'dan ma'datan aidatan fawa'idul fataka mau'id latain iku arane bina misal bina apa bina ajwaf qala yakunu qaulan maqalan qaulatan kilatan faqailun fataka maqulun qul atakul iku apa bina ajwaf nana bina apa bina nakis rama yarmi ramyan marmar ramyatan rimyat ramin fataka mar irmilat termi marman iku bina nakis bina lafif mafruq wa qayaki wiqayatan maukan waqiyatan wiqiyatan fa waqin fataka maukiun ki lataki maukan mikon ku iku bina orang bina mudhaaf ku nana apa nih nene tasjide madda asluhum madda yamuddani yamudduna tamuddu tamuddani yamuddu madda yamuddu maddatan fawa maddun fataka mamdudun mudda la tamudda mamadun memedi bina apa bina mudhaaf bina apa maning bina lafif bina mahmuz akala yakul uklan makalan aklatan iklatan fawa akilun fataka makulun qul latakul makalun bina misalnya pire orang bina soheh kudu bangkit ngebang aku tuh bisa kuun ikut tasrifan dan lugot tapi lamun wis bisa ambil tasrifan dan lugot tasrifan papat ponges orang bisa ngaji 3 tahun kudu bisa coba ya anak-anak kita wis bisa ngaji mah wis ora hukum dewek ning kono wis bisa maca kitab ning kono kitab apa baik kewaca dulur apa kabeh kitabku diwaca tah ora mungkin kita buah ke tuku mani diwaca dewek bisa jalan Pak insyaallah lamun anak-anaknya bener-bener ning kono ambil jurumiyah tasrifan dan lugat iki kita bangga. Nah ini tengah-tengah masyarakat amparane di kampung Bedeng. Nah ning kene terus anak-anak ibu-ibu dokon ning kene. Ning Kang Rohi udah dididik ning kono. Dokon ning kono wis apa iki terkadang-kadang wong tuane ngedokon serok pipitung mulut durung teko-teko.
Hadirin kang kula hormati lan kula muliakan. Sematang apa? Kula ngrasani, Pak. Wong manca kuwake sebagian sing merana ning kampung kula kampung wae. Ko teh anu ku bengen kula sing ngajar ku teh anu ku. Teh Fatimah ku. Iku kula sing ngajar iku. Tasrifan segala macam, lugat segala macam. Bisa segala-galanya. Untung Mang Ustadz Ma'ruf kali numpangi doang. Aturan berterima kasih merana. Gak gedang oleh patang tundun. Terus ikilah ibu-ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah kepada ning Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diisrokaken di isrokaken dan mi'raj. Apa tujuan Allah? Iku anu tujuan. Orang mungkinlah ketujuan. Sebab lamun lah ketujuan kita bepada. Kita seumpama keluar di rumah diri imah arek keluar ditanya mang arek kemana iku mahanya sedaikun balah ning dibae masuk bodok iku arane apa LL arane luntang lantung lah ketujuan yang tertentu walaupun kita lungane ato lah ketujuan yang tertentu ora wenang salat qasar sebab salat qasar adalah wenang kita ngelakukan salat qasar adalah apa nana maksadin maklumin tempat yang tertentu atau tujuan-tujuan yang tertentu. Hadirin kang kula hormati. Apa Allah Ta'ala ngisrokaken mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad? Tujuan Allah mago surga ke anjingna neraka manjing sirah. Jadi Muhammad manjing neraka manjing surga bablas sampai alam ghaibah. Alam ghaibah kundi alam ghaibah iku adalah Jabal Qaf al-mahitoni fi dunya ning kana khusus malaikat kabeh Jabal Qaf sampai Muhammad sampai merana lalu tok ke Mekah maksudnya apa bukan sekedar cenah cek Sunda nama dudu jereh supaya apa nerangaken surga nerangaken neraka Nabi Muhammad dudu jereh ainal yakin Nabi Muhammad wis manjing surga lan wis manjing neraka endah apa endah percaya. Hadirin kang kula hormati lan kula muliakan apa Nabi Muhammad sebelum kita mau Muhammad Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad apa yang disuci hati yang disuci hati. Kenapa orang dedengkol untuk suku sanes ieu sirah Nabi Muhammad eta nu disuci hatena ati sing disuci. Apa atike? Atikun al-qalbu awiyah. Ati adalah sebagai wawadah. Ati kita itu adalah wawadah. Jadi wawadah itu dulur yang kang kula hormati ki wawadah ki. Apabila wadah itu bersih, yang diwadahi pun bersih. Ku gampang ku contoh nih. Apabila iki wawadah iki kotor, banyu ini pasti pun kotor. Jadi ati adalah apa? Wawadah. Makanya hati Nabi Muhammad SAW adalah disuci. Disuci. Apakah Nabi Muhammad kena disuci karena apa Muhammad itu kotor? Bukan. Nabi Muhammad tapi apa? Nurun ala nurin. Nabi Muhammad pun sing digawekaken nur. Nabi Muhammad itu disuci, cepis sebenarnya mah disuci kah adalah maknawiyah. Dudu lafziyah tapi maknawiyah. Disuci Nabi Muhammad aja dianggap karena Nabi Muhammad itu kotor. Nabi Muhammad mebo ya lahir kok serot dilahirakan Siti Aminah tanggal 12 Mulut Rabiul Awal tahun gajah tutu tahun cemirik lahir seorang Nabi putra pilihan serot Nabi Muhammad tuh tangani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu apa Nabi Muhammad pun Allahu Akbar kita
tangan siji nuduhaken apa iki adalah apa arane dakwatul hal dakwah dengan tingkah berarti Allah iku siji ora telu ora papat siji Allahu Akbar makanya kita salat ke asyhadu an la ilaha illallah Allah nana wong asyhadune roro asyhadu Allah asyhadu an la ilaha illallah Allah pun siji. Lalu Nabi Muhammad langsung dicekel kelawan siapa? Abdul Muthalib kolotna bapak kolotna cekel Nabi Muhammad digawe ning Ka'bah dengan apa? Tala'al badrun alaina marhaban ragam tala'al alaina marhaban marhaban sa pengaruh-aruh Habib Baikun wajaba syukurun alaina marhaban ya marhaban ya Umar bisa ku kabeh marhaban subhanallah ku marhaban makanya sikim apa kita maning kampung kita marhabananane tak gentik lagune marhaban ya marhaban 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 ya marhaban 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 ya marhaban marhaban ya nurul aini aduh marhaban warung pojok di ambiran lumayan ada pada kedanan lumayan iku lagu ku pepadane nerangaken Nabi Muhammad lam yahtalim hari zaman pengen malam yahtalim qadu toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fil madha jamani iku zaman pengen siki mata ganti kelawan lagu dangdut enwar lagu dangdut lagune lagu anu maning aparane kur Kerawang lagu Kerawang lam yaqtalim qatutu mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fil madha jamani Bapak Lurah min utawabu falam taru wa ma waqa'at tubabatun abada fi jismihil khasani Bapak RT gupak 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 gumblang gumblang namanya lagu-lagu dangdut pengen baru lagu dangdut pengen baru lagu dangdut tong santri lam yaqtalim qatuta mutlaqan abada wa mata sa'abas lan fil madha jamani min kutawa bufalam tarba ma qaqa'at tubabatun abada fi jismihil khasani beginilah rasanya ditinggal kekasih terus lagu-lagu dangdut
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi memengan umuran pira 6 tahun 5 tahun biasanya 5 tahun mah bocah mah hobine hobi apakah ning lemah ki ngetek-ngetek lemah Rasulillah konon ko or sendalan guling-guling mangan lemah Rasulillah ge cilik kaya wong mancak wong bedeng masih cilik aja heran anu bocah cilik ngaruh lemah endah sebabnya apa sehat anak hadis iya khairu man wati asara bagus-bagus si manusia wong kang ngetek lemah bagus-bagus si manusia ngenjek tanah aja pakai sepatu aja pakai sendal nyeker insyaallah sehat ketimbang uang masya Allah pejabat-pejabat elokan sikili kaki ini didokoni kaki ini didokoni kaki lalu setelah didokoni kaki pakai sepatu nih ngetek nih hambal nih kantor bersentuhan ke lawan tanah stroke ditambah nih nyakin rong truk coba maaf bu maaf lamun wong wis keterajang stroke merot bu tangani melengkung barang kependak karawan keponakane bapak tua arep ning endi arep kontol arepan di Papua arek kemana arek kontol gadek mah arep kontrol nyeluki kontol terus kontol orang ngaku nih jika dikungarik mah arep kontrol nyeluki kontol barang ngetep ke motor ya arep digawe ning parane ning serang ap kontrol ya ngomong mas ya bapak dia pengen anak nang tengah bapak dia pengen anak nang tengah wong wis tuwa ku pengen anak ning tengah beri gadek mah pengen dodok ning ngomong dodok ning tengah be pengen anak nang tengah simpengen gak nonok ning tengah komo-komo ning pinggir ning tengah ke kerobok hadirin kang kula hormati ikilah Nabi Muhammad diisi kelawan apa Nabi Muhammad disuci atine jadi Nabi Muhammad 2 kali disuci 3 kali Nabi Muhammad indal bulug kepapatin Nabi Muhammad disuci nalikana apa arti hadapakan nih Gusti Allah bu kita dijajarakan ilmu fikih mengajarakan yang kita apabila sholat itu kita suci apa nih badane suci kelambine sing dipakai suci tempat sing suci menghadap Allah yang maha suci ya bu ya Allahu Akbar sami Allah liman hamidah pragat assalamualaikum warahmatullah salati pragat asah tah ora ya asah tah ora diterima tah ora ora sampai ora kan diterima tah ora bener diterima jadi siapa cek saha diterima eta diterima dah dulur kang kula ari masalah tentang asma insyaallah apabila kita memenuhi syarat badan kita nih suci tempat kang suci kok lalu kita menghadap Allah yang maha suci insyaallah syarat kita nih pun sah diterima urusan diterima adalah ning ati
Kita kin salat karena apa? Karena mertua. Lah iku salate sah mesah salate tapi kita ora diterima karena tergantung hati. Kita ini karena Allah salate ora diterima. Jadi tergantung hati berkaitan. Jadi segala sesuatu kok wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin karena Allah. Judu kedua Allah, hari kedua Allah mendaki Allah iki meli lini kulin taklil karena Allah salate puasane segala lillahi karena Allah. Aju kedua Allah salah iku, aju kedua Allah. Kedua mandeni Allah, kepunyaan Allah, salat segala kepunyaan Allah. Iki mau dudu aja lini kedua lini li taklil. Jadi salat kita, haji kita, puasa kita lillahi karena Allah. Aja mana nih kedui Allah, salat kedui Allah, anu kedui Allah bukan salati puasa nih, haji nih lillahi karena Allah. Tembeni ikut diterima dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Kita kudu dibersih hati. Hadirin kang kula hormati, apa hati kita ke? Mau subhanallah di suci ini hilangnya sifat hasud. Sebab hasud iki masya Allah memberantas amal kita. Sebanyak pun apapun amal kita entek kelawan hasud. Innal hasda yakulul hasanat. Hasud itu meragatakan amal kebagusan kita apabila hati kita nana Jadi ikulah buangan kuku hasudku. Aji iri dan dengki. Hadirin kang kula hormati. Aja dengki ning Allah. Tetangga sebelah ke tuku motor, kita misu alhamdulillah kapan-kapan gak kita bitu menawa bangkit nyeli ataupun bangkit pun kita bonceng. Tetangga sebelah ke tuku mobil, alhamdulillah nuhun. Menawa kita kapan gak kondangan milu. Nebeng, betul banget. Jadi kan alhamdulillah sing tuku kita sing orang tuku alhamdulillah kapan-kapan. Iku hati yang bijaksana. Aji sing laka hasudi alhamdulillah. Aji sebaliki tetangga tuku mobil dheweke watuk. Lu ngene rumah sakit tetanggane sebelah ketuku sawah ambe, ketuku segala-gala dheweke kelepek modar. Arane disiksa dengan perasaan dewek. Na'udzubillah min. Lalu takabur ilangannya. Wa amma asluhu amma takabur asluhu minal iblis. Iblis ikut takabur sing surga dibuang di dunia karena takabur kon sujud bening Adam ora gelem. Kenapa? Ngerasi dheweke lebih gede daripada Adam. Itu kelawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kok nyembelih anak dipikir-pikir secara hukum syar'i nyembelih anak adalah nukro itu pegawaian mungkarat, tetapi iki karena Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim fa'atammahunna, sempurnakanlah Nabi Ibrahim merintah Allah karena sing merintah Allah. Kemungkinan laman iki apa iki dicoba sampai mana Nabi Ibrahim demenening kita kelawan anaki, laksanakan Nabi Ibrahim nyembelih anak padahal iku urulinu hukumi mangqatala nafsan mu'minan muta'ammidan fajaja'uhu jahannam. Betul banget. Tetapi Nabi Ibrahim karena sing merintah Allah, Nabi Ibrahim fa'atamahunna. Nabi Ibrahim alaihissalam kon apa? Kon sunat kencang orang kesuk maning. Fa'atamahuna gencang orang mikir kisuk gelati apa? Gelati kampak wancek akan kelawan kampak lamun dipikir-pikir mekampak itu kudune ngurang wadung pak. Tetapi apa bil fasi kelawan kampak lafati fasi pun kampak artinya apa? Subhanallah saking spontani Nabi Ibrahim orang mengko-mengko maneh begitu kena anu perintah langsung Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah kun maksudnya. Terus ngaji bu ngaji lagi ngaji ki mawayai Arab sedenget maning sekilan maning mancing sujud bulan suci Ramadan amin ya robbal orang nerangak Ramadan kelawan terawih pokoknya tengah subuh iki mah los balik ke kitab ngompleng pening gini wis dadarani ki ustad geblek
los balik merana los. Arep ngomong ben iki tekan subuh. Terus harus ngaji ki. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi atine Nabi Muhammad iki suci kanggo ngewadahi amal-amal kita. Hadirin kang kula hormati lan kula mulyakaken. Sing suci bu, sing suci. Ibu-ibu kula lamun ibune suci, subhanallah, insyaallah. Lamun ibune suci, insyaallah mempunyai anak-anak yang suci. Sebab ibu pun wadah. Sing diwadahi apa? Ndake bapane bocah, sing iga wekasan sing kene iki, sing iga ki. Metu sing lanang. Lamun Jakarta sperma. Lamun jare wong Mekah mani, jare wong Mancak pecuh. Betul boten? Betul boten? Telu kok. Jare wong Jakarta sperma. Jare lamun wong Mekah man, jare wong Mancak wong Bedeng pecuh. Krungu apa je? Sing meneng bae berarti ora krungu ki. Apa je kan? Iki jelinger iki bocah. Den metu kayane iki. Bebek sing wajangan dia kasih metu. Bocah semene-mene kowe iki, bebek sing wajangan dia kasih metu. Arane pelikodian iki. 1000 telu campur odol. Ya Allah. Nabi Isa alaihissalam Fatimah kenapa Nabi Isa? Nabi Isa iki ibune siapa? Iku Siti Maryam. Siti Maryam orang yang suci. Siti Maryam suci. Sebengine salat awane sos alawane iku puasa, bengi salat ampun iku suci. Makanya pantas didokoni kelawan apa? Suci si Nabi Isa alaihissalam. Pengen mau kita dia anak angsing bisa ngaji. Arab ngising baik jenana kelapa regel dicukut. Padahal dia lagi meteng. Gue nanging ngampasi apa dangder. Lawis gak anak ini kene. Gusti. Allahu Akbar. Bil maning anu apa pucuk dangder. Daki wong. Padahal lagi meteng gini ki. Arane ora puasa kelek rayam. Kalah jeung kotok kita. Kotok rek agek rek nganggrem apa kan anu nih nganggrem kun mang. Anu nih nganggrem kun apa? Kernaon? Nganggrem kun apa? Sundana naon? Ngendok sih. Andokin ana pira rolas gagremi kelawan ayam rongpol roselikur dina. Deleng gak? Panas. Akhirnya apa? Ayamnya apa netik-tikin netes rongpo selikur dina orang memangan. Puas. Kita metode agi meteng gampang bener. Segala-gala dijukut. Iku wong wera. Cuman gurune sing kene. Kebinabi. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu setelah wis disuci apa? Didokon papat. Iki wis ora kabeh-kabeh Islam. Didokon. Apakah Nabi Muhammad orang Islam? Wis Islam, tapi didokon Islam ning atina Muhammad. Apa Islam iku? Subhanallah. Bu. Agama sing diridhoni maring Allah iku Islam. Yahudi kelawan wong Nasrani iku wewadanan. Jare wong Yahudi wong qalatil yahudu ala nasara ala syai
wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wawadanan. Jere wong Yahudi paling hebat agama kita, jadi Nasrani. Jere ya wong Yahudi ini, jadi Yahudi. Jere wong Nasrani ini paling hebat agama kita, jadi sir jadi wong Nasrani. Jere wong Nasrani karo-karo ngaku hebat karena ngeduweni kitab. Nasrani kitabnya adalah Injil, ay Taurat. Wong Yahudi adalah Injil Nabi Musa alaihissalam. Ku nyekeli kitabku. Sekarang aku bagus, padahal pada kafir. Turuni kelawan Allah, inna dina indallahil is. Agama sing disukani ning Allah, sing diridhoni ning Allah fi dunya tekang akhirat adalah Islam. Alhamdulillah. Anak-anak ibu walaupun turung sempat mengucapkan la ilaha illallah, mengemetu saking ibu dan bapak, tergantung bapak dan ibu. Begitu ibu ni Islam, bapak ni Islam, seraut anaknya pun Islam. Alhamdulillah. Syukur wong bedeng, ibu ni bapak ni mau ni Islam, jadi lahir adalah Islam. Alhamdulillah. Islam bapak. Inna dina indallahil Islam. Bapaknya putih, ibu ni putih, pada putih. Bapaknya putih, ibu ni putih. Nganak puntul pada putih. Bapaknya ireng, ibu ni putih. Nganak kue lapis, belang. Ibu ni ireng, bapak ni ireng, nganak Mr. Black. Primen bapak lan ibu nih, anak. Alhamdulillah dilahirkan Islam. Wa'lam annal Islam syartun likulli ibadah. Islam syarat ibadah. Orang diterima zakatnya wong orang Islam. Orang diterima haji wong Islam. Orang Islam. Orang diterima salatnya wong orang Islam. Pengen diterima seluruh amal kita adalah Islam. Syukur alhamdulillah. Lalu pesan Al-Quran memberikan penegasan kepada orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah Nabi Muhammad diisi Islam. Alhamdulillah. Lalu Islam pun primen. Subhanallah dulur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar tentang akhirat. La yabqa muslimun finnar. Insyaallah wong Islam pur masih tidak akan kekal ning neraka jahanam. La yabqa muslimun finnar, insyaallah kabeh wong Islam mah manjing sur. Alhamdulillah. Makanya aja sampai mati kita orang Islam. Walaupun kita seumpamana tuh kon manjing ning Yahudi, kon manjing agama Nasrani, dicukupi aja gelem. Kenapa? Wabhul bidinika, kon bahil ning agama. Agama kita agama Islam kon bahil aja gelem. Kita gelem masuk kapan Yahudi atau Nasrani, atau kita manjing ning Wahabi. Wong Wahabi digelontoraken pici sing Mekah, sing wong Wahabi. Untuk apa membangun masjid ning Indonesia? Kita anak-anaknya kita kon dadi Wahabi. Ning kuburan musyrik, tahlilan musyrik, yasinan musyrik. Jere wong Wahabi. Iki swakeh ning Indonesia. Jarah kubur musyrik, iku wong Wahabi dulu. Pici sing endi gawe masjid segala ustad dikaji saking Wahabi Mekah, karena asali wong Wahabi ku si Mekah. La ilaha illallah. Awas gitu wong
bedeng khususnya wong anu wong mancak sebab sebagian ki pada bae wong mancak putih kok darani wong di wong mancak itu dirabini wong mancak tak gawe meran enak wong mancak empuk gering siki gagi calang-cilang menawan rang sing ngerti laki terus rabine wong mancak gitu Bu wong anu ku wong aparane ku ceruk barang rabine wong mancak hadirin kang kula hormati lan kula muliakan awas ki jadi anak-anak itu wala tamutunna illa wa antum muslimun aja mati kita kecuali Islam insyaallah la yabqa muslimun finnar walaupun kita dosane wake asal kita tobat ning Allah dan umpamana orang tobat karena harapan kita masuk mancing surga walaupun kurang bagus ke surgane kelawan umat kita mah bagus surga seala-alane betul boten ikilah untung wong muslim lalu kanjeng Nabi Muhammad diisi apa ilmu diisi ilmu pengetahuan Nabi Muhammad begisi nih Allah lamun kita anak santri atau bocah-bocah kita anak-anak kita pengen ilmu harus gitu gelati siki menggelati ilmu kudu kang kula hormati terkadang-kadang Masya Allah kadang-kadang ibu bapak-bapak ini kegedokon anak-anak kita kalau maning di toko ini pondok salafi balik-balik sih pondok salafi udah bisa apa-apa bisa ngaji doang udah bisa usaha anggepanan padahal tukang kula hormati subhanallah mantap tuh mantarokat dunia siapa meninggal dunia apa meninggal dunia urusan perkara dunia tinggal lidini karena kita mau ngejar agama robihahu majami'an dunia ini kena akhirati kan awas wong santri aja khawatir udah bisa usaha insya Allah diberkahi kelawan Allah sebab apa kita nih alam dunia ninggalakan perkara urusan dunia lidini karena mempertahankan agama agi tafakuh fitin agi mempelajari agama insya Allah hadirin kang kula hormati wis kita lanjutlah ning bulan suci Ramadan ku sikine wis jam dulur man fariha bidukhuli Ramadan sapa manusiane sing senang manjing bulan suci Ramadan haramahullahu jasadahu ala niron diharamaken jasad kita ning neraka jahanam senang ora manjing Ramadan dulur senang boten senang wong senang kunane ciri-cirine ajelok merengut baik wis kita kindulur ari dasari wong bengen menurut wong bengen kun gumati titi gumati kita kan biasanya kependak bulan suci Ramadan kuis lah khusus kanggo ibadah 11 bulan kanggo makani sebulan masur kepakanan betul badan aja kelek karo semut kun jelinger kependak Nabi Sulaiman alaihissalam mut ya Nabi Allah akan disirah orang melaku nih mancak apa nyaran kadu berarti kadu kependak Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman kita ngomong kelawan sirek ku setahunnya mangane pira dahare pira sahabat kok sewijin sahabat kun sewijilan sirane sewijil setahun iya gituan dicekel semut dan jika akan dibotol dan jika akan sahabat segabah tuh akan dibotol ditutup sawal ngedokon semut sawal maning dibuka begitu dibuka ternyata barang ini dibuka semut masih orip karena nana pangananane cuman sing dipangan orang setugel doang semut jare setahun iku sira mangane iku sekabah kok kena setugel doang nggih tuan tak pangan setugel niki nggokan kagol tuan ur kelingan ning isun nggona tahun yang akan datang karena sikin ana fi qayyidillah ning apa-apa rane ing dalam percancangan artianane tuan ku ning Nabi Sulaiman
Allah la yudi'u ari Allah murni cirakeun ning rezeki ning makhluki ari tuan mong arane tuan arane makhluk nano orkelinganane endahan kanggol orkelingan sing setugel ki kanggo tahun yang akan datang endah kita aja mati hebat sih gini ya ari Allah Ta'ala mah wis pasti ngerezekine ning kita orang dicirakan ning manusia rizkine bahkan rizkine Allah sadurunge ana makhluk innallaha qadaral qabla qadla khalaqal khalqa Allah ngadadekaken adalah ning rizki sadurunge kita didadekaken kacok 2000 tahun rizki wis dinana ning kana makanya hebat teman siriki semut jadi apa jarah Nabi Sulaiman ya Allah wa'tabiru ya ulil albab ngepri contoh sire kabeh nyontol sire kuning semutku wong sing duwe akal siapa sing duwe akalku manusia masa kita kelek kelawan semut padahal iku semut adalah hewan tapi hewan duwe pikiran seperti kuat sing dipangan setunggal ungdol lakinan sing setunggal nggona tahun yang akan datang karena khawatir bahkan tuan orang ingat yang kita ikilah mangan kita sing setahun iki lah kita mau goblok wis waron bulan suci Ramadan kin bakal kepentingane wake kebutuhane wake waduh bulan suci Ramadan orang tungkul ibadah cik ketungkul gulat picis bae nyakin poa ya berarti pacis muntang manting mau kelimen gona sanggup bulan suci Ramadan mengkononku kelek karo semut jelinger semut ngumpulaken kitane kesewulan aparane setahun ke 12 bulan motor ngumpulaken gona bulan suci Ramadan dah sore-sore lunga di pasar mancakar tuku pepanganan sore-sore berangkat ting mancak tuku pepanganan bengi-bengi ini teraweh ur kengelan iku malah bulan suci Ramadan cipugel muntang mantinge nyangkin akhirnya ora puasa pisan Gusti Masya Allah ya Allah ya Rasulullah Allahu Akbar napik mengkonten dulu terawih ben puasa kebina-bina puasane wong bedeng mak puasane kayak puasa kucing garong waro puasa kucing garong subuh turu buak dohor tangi salat turu maning buak asar tangi blok kari 5 menit melotot ngadepi pepanganan kolok gedang kolok mandang kolok tape kolok anu aparane kan bubur wah kayak kurang kaling diudok dadi kaken siji arane kolok redio gelombange wakeh Masya Allah bener inget tiras Quran tongkol ngedodok kelap kelip orang merana wudu cim kelap kelip tong dur Bismillahirrahmanirrahim aturan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaika aftartu ya wasi'al maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin segala apa putih pangan barang wis warek pangan juga barang anake maning hoyuh berantem mat berani salat ora belah ora salat kita mah wadas bapaknya maning ora tok tuimpuk sira moro salat merana kaji lah bapaknya ora salat jikun maning ya Allah kabeh barang beduk isya taraweh imam patas sing enom
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urung perakep bo sini buri. Allahu akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sing tuwa kebanting-banting Allahu akbar. Ngentut plak 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 Allahu akbar. Plak 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 ngentut Allah. Da barangan itu takoni bapak gede. Wong tarawih jeung ngentut bae. Iya bapak gede medang je. Ngentut bae manawa Allah taala weruh. Lah ya weruh bapak gede ngentut. Lah iku dibalik abdi bapak gede balik mongsrot kayane dong. Kebecirik kayane. Abak mau nih apa? Abak mau nih mangane wah. Masya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum musyahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbiru lamun wis lebaran takbiran kok boleh dewekan atau boleh wong rageman atau kita jalan-jalan ning toko-toko fi jahmati malam-malam fil bakmati ing dalam dedesekan silakan sambil tuku ning pasar agini kini apa iki wis lebaran. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dum dum tok tok tak tok 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 dum dum. Iku barang usnane takbiran pada nangis. Bapak ini rane derung tekan orang ketuku kelampi. Masih ini kali Anda. Masih ini Lampung orang tekan. Sedih teman. Anak kita lupa apa tolong ketuku kakak kelampi. Bapak ini rane kini orang tekan-tekan masih ini serengsem. Iku zaman bengen tekebiran wong tuane urung teka anak-anak urung pada ketuku kaken kelam bengen siki mlaku wong ora ketuku siki meko abe ketelu oleh tuku dewek jojong oleh tuku lakine jojong oleh tuku oleh apa oleh utang jojong. Jadi apa berarti telu kabeh kang sikim. Di wong wadon-wadonku beneran. Wong wadon-wadon ikut bur. Lebaran ku tas balik lebaran. Dulur. Lamun wong tas lebaran sekabeh manusia diampur dosa nana wong roro sing ur diampur ning Allah. Sapa akul walidin. Durakeun wong tuwa. Ikut puasane apa nur diampur nih Allah. Naudzubillah min. Makanya pantes tas lebaran kuga gini wong tua lamun masih duwe wong tua. Bu. Njo kalian pangapura bu kita neneng ibu pung lebaran bu. Cara kita masjid jokani pung mana. Bahwa kita ninjuk kali pangapura buning ibu pung lebaran. Cara ibu nih iya sih bu kakak ibu ke pengkonon maning ning sirah. Pada baik tak kampung ning sirah. Iya punya keikhlasian ridhone bu. Ibu kun bangdane harus sehat bengkak. Susune ngelewer.
bekas kita tak kenyot-kenyot kelawan kita jok ikhlas lan ridhone ya Bu. Jare ibu nih punang iki mau susu ngelewat dudu bekas hira. Bekas apa ih bapak nira. Jare anaknya hari konon bapak nih milu nara milu nusut apa. Bapak nira ya nusu ya narik no. Ngomonyet sampai bapak nira. Sampai kemplain ibu gini. Jadi berarti bapak kunjuk kali pangapura ning ibu iya. Lah keceritane wong bahagia karena durakan nih wong tua. Lah keceritane lah kecerita. Lah keriwayati wong bahagia dunia akhirat tanpa ridho wong tua lah. Ridho Allah fi ridhol waliden. Ridhone Allah tergantung wong tua kita. Makanya ya Allah ya Rasulullah hebat temen jaji Oma Irama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa kamu tanpa ada batasnya. Wah geli. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan dikutukannya dari kenyataan. Lalu tas ibu nih tas neng ibu aja nih bapak dikit Bu, harus ibu dikit walaupun ada bapak pinter tah komo goblok mah. Ibu dik, kenapa ibu dikit? Ibu kunanganane lebih wakil dari bapak nih. Ibu lamun ngelahirakan anak, iku adalah roro pilihan hidup atau mati kun wong ibu, betul betul. Ibu nih ngelahirakan hidup atau mati, laki ini masih sempat ngerukuk, sempat ngerok. Coba ibu nih mau ngelahirakan, Kang, aduh Kang, tahun maning mekakang metengkang. Lah jare laki nek nang wis lagi ning sire sing amba bego atine kuwi. Lah kakang metune sing endi? Aduh Kang. Aduh wis luar temen Kang. Wis ora kokot maning-maning Kang. Jaluk ning Ustaz Ma'ruf pemeran. Jaluk seloso. Aduh. Guys, jangan tinumi seloso iki. Sing Ustaz Ma'ruf. Aduh Gusti. Kang mrene Kang, kudune wong wadone apa? Ngelumah ning kene ndase ning apa? Ning wong lanang kene sambil wong lanange maca alam nas ngebantu wong lanange. Alam nasrah laka sadrak wa wadana laka jidrak. Wa kadila sadadadadrak rak. Sadadadadrak rak. Laka jidrak sadok. Jere wadone Kang, aja tak. Arep metu ki mengaja tak. Seraut alhamdulillah. Iku kasih laro wong wad.
Oh ngeden mangkane njuk kalih pangapura ning ibu dik baru ning bapak. Ya. Lalu wong wadon ning tas bapak ning ibu ning laki. Iku wong lebaran kon. Kang yuk kalih pangapura ya Kang ning kakak. Kita Gusti masyaallah Kang lohon kita dirabeni kakak. Kita ke langit itu kok kaken baru kelambine baru umai dicat motornya bagus mobilnya duwe gelang duwe segala-gala duwe non kita mesti rabeni kakang kinol nya kakang ni kakang kan juga le pangapura iya nang kakang kepada bae semono ni sira nang kakang kita nuhun kang dirabeni kakang kita ikhlas lan itu ni kakang ti bukan kakang ambil maning melos. Iku arane wong wadon solih wis Kang kita los ambil maning melos. Kilati merana ning manca. Iku mor. Komo-komo mongko non rai tembene ngomong bae wis dituding-tuding. Wong wadon kebina-bina ning laki ning. Ayu mai mraatin titi wong wadon. Salah jauh-jauh ngejaluk ning wadon lakine ngejaluk wata akhorong kangkong bayur kereken jere lakine ke jam sangakah kepengen ning rabine nang agi apa orang kedelong ta dheweke lho ora kita takon saka bener iki turu ya nang turu merana dhewekan merana kah kaya wong cilik bae. Nana wong ngajak turu ngerti. Agi kaki kita nih nonton lagi nonton Andin. Dodok lakine dodok ning anu ning tempat aparane ning kasur melenguk. Ngenteni rabine. Ikine melenguk, ikine melenguk. Ikine palong, ikine mubeng. Ikine tahlil la ilaha illallah jam 10 rapikin orang teka-teka ikine tahlil maning la ilaha tahlil tangi ada isim tolong dibaca apa ceramah isuan je kang anu niko orang gauan kon gau pepanganan je gini ya Allah rapi kon ngejaluk panganan je kiai kon ngejaluk sih wala ni kiai kon ngejaluk tapi seuala ni wong orang mikir kiai. Ya Allah bu diparani maning nang wis dah lu kene korap turu merana sedikit merana ya Allah lakine dodok turu barang turu lakine subuh-subuh Allahu Akbar rabine orang ngene lemes badan subuh-subuh rabine gawe kapan kopi iya Kang kopi naik tah ileut tah leut sih mambek kakang nak untuk kelewung tah kelewung sih mana ya untuk ke pasar tah abah untuk lemes sebab wong lanangku lamun diistilahaken HP mah HP wong lanangku HP ora dicos telung dina iku ngeblank error iki wong lanang ku HP lamun ora dicesaken error wong lanang ora dicesaken ning rapine telung dina ngeblank error melakune kayak empet je ora stabil iya bang jaat yaumal qiyamah lakine marah orang ridho ning wong wadon tak kiamah wong wadon tushabu
ditaleni diseret watuha balangaken finari jahannam endah sira wong wadon roh sira wong wadon tuman sira wong lanang oleh bantuan iki wong lanang barang dheweke sing karep wong lanange masih sore turu bae sepak lagi iku wong bedek pegawean masih sore turu bae aya penyakit yo dheweke wis kepengen memengkononku lakine sing kepengen mergerek ku pegaweane wong wadon ngruwedaken puguyuk konon ya wis bu dadi njolok sapa tas juk alim pangapura ning laki baru njaluk alim pangapura ning sapa guru kenapa ning dunia iki nana wong tua telu siji wong tua pribadi ya ibu bapak keroro mertua kun hakikati tetap ya mertua kun wong tua kita lalu siapa guru ku sing ngedidik kita jadi tas iku guru diparani anaki guru ku sing didokon ning kene iki ibune krong mana kan manana sira kok manana gawa pepanganan ku meranin guru nira ki selawati ki merana guru nira diparani kanan ku guru ki iku jeneng guru jor diteka-teka jadi wong kene kin anak murid di manana 50 wong siji gawa secelobong besiji sekecelobong kiai niku pina-pina ibu kita mau arek gawe pepanganan lebaran ku rapi kok ora wis nang anu pekuk surga gawe pepanganan anak murid akeh camot siki amat anak murid bengen-bengen kaning mancak akeh pada tekak merana opek pepanganan tukang lebaran hajur dibagek-bagekaken enteng pepanganan wong mancak mah biasane kan gawane gula terus gawa apa kamane ka ki nganu ping wong mancak pada gawe perana akeh wong mancak wong Selawes segala pada merana ning kampung Wera ning Wera mah nyantri ning Wera mah Bu masyaallah hebat lah keselandunge bae iwak keselandunge iwak gondang ka keselandung go iwak kan gondang keserimpet bae bakal jangan apa kangkung nyerimpet ku kangkung bakal jangan serutukuan ning Wera bayem kangkung segala macam rutukuan iwak rutukuan tinggal berasi bae sini murah ibu bapak jamaah rahimakumullah wis mau ibu ya wis ikine waduh wis jam 1 wis dalu insyaallah wis menawa kita kabeh kita rawe ibu ya bu ya awas kedengat maning insyaallah kemis lah kehalangan kita pakai pada traweh ibu-ibu nih traweh pertama man sholaqo iman man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhara kita puasa sedina doang dosa kita dihapus ning Allah subhanahu lalu kita teraweh iki pertama diampur kaping do teraweh iku diampur ning dosa wong tua kita ning alam kubur kita ini terawih aja jorangan iku mentang-mentang sunnah Allahu Akbar sami Allah liman Allahu Akbar watukan wong lanang mani tarikan maning Allahu Akbar kerekak ditarik wong lanang wong wadon kobelan maning Allahu Akbar lha wis kecantengan gini lamun kaping telu terawih kaping telu euli ganjaran apa salat di Masjidil Haram wa man shalla fi yaumir rabi salat kang kaping papat iku ka anahu kita ditulis kelawan Allah ganjaran hafal apa baca kitab Taurat Injil lan Zabur lan kitab Quran kaping 4 kaping 5 kita ganjarane salat ning Baitul Ma'mur iku pengaruh orang-orang yang melaksanakan salat sunnah bulan suci Ramadan. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah sikine wis dalu wis kalau gitu ibu-ibu nis pada ngeluh kudu didokon ning kang ulu sambil bapak-bapane nyekel pepentil sus
Usikum wa nafsi fi taqwallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.